lewa entasama pookin. Ore taa meumuto nemetopolo lodorei oldama shong'ishong'a. Ole lukatele alapa akeshani lolorika le Senate. Niyiololo ajo kitijing'a apa ina kwetita mpaka ntarikini naudo ajo sinanu piilo ayiolou nepuo Enkai lopeny. Neimu apa loimuto ajo sinanu piilo ayiolou. Niyiolo ajo kitijing'a dii olapa lorish. Amaa naado irmoruak loontekei looropiyiani kumok ootupuroitie ropiyiani loongarri sapukin etanang'ayioki eboito olelunga. Ijo dii kelelek ilo arabal. Ijo paa duo kulo larabal lootonayie itanang'i iyiok nebo. Ijo kelelek duo kulo arabal. Amaa oltung'ani ojo eji metoki olelunga ormarani otijing'a olarabal otii lootonayie mpaka nitanang'i nebo. Amaa apa ake tenepuoi enchoto emeji kakwa murrani itanang'aki uji nebo. Ore dii tenakata chama lele losenetani apa otanang'ayioki pookin naa nanu. Neeku ore mpaka lelo nanu chama lenye namirata apa pookin. Ore nkiguana naakwinere naa kashukoki mheshimiwa Nashe tenkaraki alaayoni le yeyio lingero tolorika le PA lojo ole Nkumu. Yiolo kai nang'as aning'u ilo kilikuai le Nashe nagira aifail ana Nkumu. Aisho Nashe tenkaraki ena nafasi loomaasai nikinotito duo olorika sapuk amu ore olorika le PA naa ninye namba are. Ore tenikiyieu apa laiseri nikipik ele tung'ani oji ole Lemei mbunge nikiyieu nikipik ole Maune. Inyaaka ole Ntutu apikaki yiok olayioni le Nkumu mbunge. Naa maapa lasima dii apa kuldo ojing peemejing ama olotijing'a nekimayie duo olaiseri. Tenaa keeduo ole Ntutu taai ajing mbunge naa keena olayioni le yeyio ajo sininye bunge. Naa tenaa aisudi ishopi naa keji sininye ele. Oye paa ketii duo ng'ole olonyil metaa keng'oki tenejing ele. Kaomon nanu ajoki ore amu ore olorika naa kelaki mpaka 2032 ilo airisain ake olorika le gavana. Nchoo yiok alayioni enkai taama midipa dii enetaa Enkai kiomonu amu ore dii Enkai naa iyaki olorika. Ore dii ng'ole tenaa keeta enegilat naa Enkai doi naa kajo dii ninye nanu nchoo ng'ole tabatataki lelo lang aanang'aa apa elolotu atum ina apasi. Amaa dii ng'ole tenaa keeta enegilat ashu tenaa kenyorr oshi iltung'anak lenye maa ng'ole ole Lemei ilolo le Maune amaarita duo ng'ole ake nanu olorika le Senate amaa ng'ole naa kaarita amu kara olaiseri lemeeta nkaik kitu aarita Enkai eeta nkaik. Neeku entoki naliki ntae ajoki kaomonu ntae ajoki ekinyamalie serikali ole Ntutu. Ekinyamalie serikali ole Ntutu nikiji serikali ole Kilerai nikiji serikali orgavanai aasishore ena serikali amu ore dii lelo le Kilerai nidipa ayau 100 million. Ore lelo le Ntutu ajo sinanu piilo ayiolou nidipa saai atoning'o ilturot oidipa atipika enakop. Ji paa keji ukorei apa otung'ayie Lilio. Pakana pejirudia nkiriamakinot amaa naa tenkata naetuo enkata leetu. Ekinyamaisho oltung'anak nikinchokesaki nara nenyana nikinyakai nara nenyana. Niking'orito dii taata kitijing'a serikali ole Ntutu nikitijing'a orgavanai amu kitara apa ina serikali amu kara apa nanu olekenta naa nijo etiu ele oji Joho nigero yiok ole Ntutu ekira dii saa ilerekitani tina serikali. Ore ele oji ole naa ninye kaunti secretary ninye namba uni te serikali olayiolo ole Ntutu gavana. Oye naa maana ajo sinanu piilo ayiolou kulo leorakita tenetoki agilunore serikali ole Ntutu amaa pookin ajo sinanu piilo ayiolou elaki supati toontorrok kelama entorroni nenyikita. Ekinyamalukuukore ina serikali neemalukuukore orbungei ilarin 10 amu amaa duo teyie amu oshi alayioni oloshi kirekenyi limibung'ie enkoriong ajo sinanu piilo ayiolou le enchata irishakino teneenyu emeji ataanyu tenkaraki empijan. Ore dii oshi oltung'ani oitasheyie enchama naji ene independent naa keji toton openy. Meeta dii kulo